Samoans are embracing the many advantages cyberspace offers, and our economy and quality of life are better for it. However, as we enjoy its benefits, we also recognize that it threatens us in a variety of ways. Everything around us is connected digitally. What you see may not always be true. Who you think you know may not always be who they appear to be. The question is, are you safe online? Every day you may come across unknown attempts to jeopardize your data, your devices, and your personal identity. Sometimes a casual peek is really snooping. Sometimes sharing information too often may result in critical private data being made public. Sometimes a lucky find can lead to bad luck. Even visiting a website can lead to unnecessary sites. Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even matters of national security. To avoid getting these threats, use strong passwords. Think before you click, post, and type. Make secure choices. Protect your computers. Protect your devices. Browse wisely. Protect ourselves. Be cyber safe. Sorry, gusto. Ano ba? Hoy bay Russia. Ya? Lo get phone. Hai. Pero pa ame, yo sa bay nga. Pero may maingat niya kaya sa kumelaw kito. Pero kamay tinyo marusin lo ke me. Iri so ko dua so fa nga. Yeah bay. Ere wo open laptop. Ere pa le ko mail le de ko pingi ko TikTok. Iro ba ya wa hack ya ka Facebook. Me ko mo ring ofe ko ya o ke fie famous ka send solo video. De wa mo La ko wala request. ka ka wa cyber app pa mo siya no password kay niyo ma. Kala yung po kalam. Are si kelo password. Tengo fi mang ko re. Mo man as pa. Di ay. Okay ko fa kamala pa pa wala password. May mo kingwa ka ka nga lugi pa mo nginga. Ya ka karelo por kalam belo email wala online banking. Ka mo ka may online banking e ba ka us ka ko lang. So, e ya wa hack por ka. Sa dua ka la le ko dua ka la. Di si may kawai mangkua. Kau lavang fa po winga po kalami tem yoma a update system. Tengo pinga fa nga le ko virus sa machine. Awa ko por me le virus so vai. Di si bia. Lima fail Facebook friends. Kay doy ka nga. Ang kasi o nga siya ina makuinga lang personal information online. Teka, wala man puyo me ko kingum pam kalanga. Wala me na ka mo fai. Alo le samsearch.gov.ws di pokye ka wala me ro kupu. Wala samsearch. Wala va nga le fe ngai mal so ina. Ya awala pa so tula puno. Ne lungo penga sa fa ilang. So ta inga fa chekonos. Sa buhay o awala ya chacho che fa nga ina. E malo puya yalom fa na mai chacho uma. Awal pa tamala cyber up.
Tātou taro. Le atua lo whae. O e lava o le atua o le malamalama. O au ngā ruenga mamana ma au fuafuanga pa ia. O le pōli uli ma le pōngi sā. E a mese foi o le malamalama mai lau fio. Lo malamalama le atua o le umato ala whai mai e nei aso fau. O mato maua le malosi fau o le ola fau. O mafau faunga fau. Le ngai fau lava lau fio lo mato utua. Whaftaita ma mo mea malawa. E te leo tu ulafo ina tai o lo utunu. Ia e maise sa moa atoa lo mato utamai. Whaftai te le lava mo mea uma. I lo le tu ulafo ina tai o lo utunu. Ia e maise fo lo lato soifua mo mato maua file muai le nei tai au fau. Mato te talo le tamai ia fio maia lo nganga. I taito lua ina le usu ngā whono tai o Samoa. Ni whape nao na whaamana ina pēlo whina ngalo. I la latu tō whaama le uta. Awa lava se manuia o si o mātou o tunu o le li e. Whaamanuia le tāpua inga si o mātou o tunu o atoa le ngata o Samoa nei o tunu o mamao. A mata mai lava i maumata tele. Si o lava i se o pito i titi le li e. Whaama ngalo lau pare mene. Tu mau mai lo nganga i lunga o fontanga a outa i tai. Se ia i ume umalawa. I le whasi siringa o lo veinga. O lo mātou te talo lea. E ala lawa Jesu Keriso. Lo mātou li imo lo mātou whaola. Amen. Tai. O te whasisilatu ua amtani nei tau manga al whono au whai tūla whono. Hoa i mai ia le soaswani a te mātou le puapua ngā ua e lea o ngā leo le tanga mai tangata. Le atua lava e whai ai mātou matoa wa o ia lava na te solia e ua whaasawa mai ai mātou. O ia lava lea na ia toi whangulo o tau soifua ma so mātou wola nei tai au fau. O le aso fau, ma le ola fau. Ua ma le fua mai ai le lange mamā, ma le soifua manuia. Le pa ia o le pāre mene. Se vai atu le mamalu o usu ngā whono e fia o le tino. O te whātalo whātuai tu langalo ia. Le fio mai o lau fionga le te tai o le malo, lau fionga le mai tai pāre mia, lau fionga le sui pāre mia ma le pa ia o le kāpeneta. Fio foi lau fionga le sui fonga fitalai, ia fio lau fionga te tai le tuangai, lau fionga su te tai. E mesi o tō fionga i te tai whono komiti wha pāre mene. Ma sui ma malu uma o le tātou pāre mene. Whaftai le tua ina o tātou toi whai nea sfou. Ma roso i fua manuia ma le langi e mamā. Le fio mai o whaurulunga, tanga ruenga, pa la tontu ma oti o tātou malo. Ma roso i fua manuia. E malo le atunu o tātou mafuta whatasi, nei tai au whatalo whatu i lo o tau langi e mamā. Whatalo whatu fo i sila whafonga tapo i mai le atunu, ni ngato Samoa nei whape fo i so se tafa lo langi. Whatalo whatu lau pāre mene i le nei tai au fau tapo i maia mo le manuia. Le ar whaiva o tātou maota nei aso, ia ngale leile li i usu ngā whono uma. Whātua whā mai le langi lo o tō whina ngalo, wa se ai o tāpua inga le tunu o nei aso, ai a siri ai se vi inga o le atua. Manuia le usu ngā whono, manuia tāpua i mai, a si o tātou watunu. Ngā ruenga o le aso, i le longa, li poti a komiti wha pāre mene,
matali al malo mo mua pe par parmene lu o tolu numero iva surulua ripoti al komiti o tula fontu mau tau tau whainga palota tau sanga ma tu whinga whaafawai pe par parmene lu o tas numero fitsu lima ma le pe par parmene lu o tasi lu o lua numero sfuma iva ripoti whal tau sanga ale ofisa tau si mawaenga mo tau sanga whal tupe lu o tasiva lu o male lu o tasi tasi be par parmene lu o fa lu o lima numero sfuma tasi tali al malo e le pe par parmene lu o tolu numero iva sfuma le lua pe par parmene lu o tolu lu o fa numero selau suono ripoti al komiti tu la fontu mau tau tau whainga palota tau sanga mo tu whinga whaafawai e pe par parmene lu o tolu lu o fa numero fasu valu ma le pe par parmene lu o tolu lu o fa numero selau mo le lima ripoti whal tau sanga ale ofisa tau si mawaenga mo tau sanga whal tupe lu o tasi lu o lua male lu o tolu lua pui tasi pe par parmene lu o fa lu o lima numero luas fulu tali al malo pe par parmene lu o tolu lu o fa numero selau luas fumleono Felafo inga whaawau aso fono lo na lua. E tolpota o manga le fono alfa tu la fono le aso fono nafi lo tu lai mai le fionga sus fono mo whaasaleanga kumela lima mo semtau po e toi whaamanino. Ia, ia ni manatu na fuae. Au pia na watu pia se psoaswani. Ia o tonu o tato tu la fono tu mau le whatangai nai o na whaeloa se suafa o se whaipuri. Ia o lava o na tato uo pia i tūlanga mamalu o suafa o tato i tū malo na whitwhilia mai tato maota. Lala foi lea wa tele foi le vesi i nā yaso tūna i atu ia ona o le whao ngā o suafa mamalu tupu mai e o le tunu. Lea wa iei se manatu na fua tato foi i tato tūlafon tū mau e mamalu e foi tato pare mene. O le whao ngā pea o tato i tū malo ia na whitwhilia i tato ia awa lava o tato fono ina ia pui mai ai le afia o suafa o ainga ia o loo whapere iei o tato ainga me lea o le pasisilanga lea nufoa tato o tato tūlafon tū mau o na mamalu ele o tato ngā ruenga. Ia, o le avanoa dei sui mai whaasale anga numero 5. Lau fionga le whangtalai. Ia, Se avanoa. Maria, o le ale taupu sui mai whaleata numero. Pa? O lei pangasolonga loenga o tato fono nei tai au ia. Whaftai mo tato talo a mata nei tai au lei o le mtaupu lau fionga. Ona o tato hensat ma wha maunga o tato palemene. O lo le tu lau e valu se lau iwa sumas ma le e valu se lau iwa tasi. Le o lo o makua umi e le eisa o papatalanga papea e lo tula i atu. E ko si sina ma koe play foka ko me po i onga le tautalanga le. Ngumela valu iwa kasi o kako hensat le wau mai. Le tu mai e lo ingoa o ale vena aude. Amal mole lo fianga pe si tuna e fia pasao tato whamamonga tato fono le tu lau le hansa valu i wakasi ia pauna si mea lau fianga Bore le la sisi la efe lo tusi o na te whaelo atu le lau fionga. aftai Ia, stai mi lumana. Tu le mai le sui whasale anga numero 5. Momoli le whaaftai lau fionga le whongwhitalai lava noa nei sui sfono. E nei tāau e whaatalo whātu whaafelo i atu le paia maulunga nei maota i un tūlanga whaalupe. Ia, thio lau fionga le whongwhitalai. Ia, thio fwoi lau fionga i le tamaitai panemia. Lau fionga le sui panemia ma lo malu to a inga ka peneta. Ia, i lei tua le maru le thio lau fionga le taitai. Lau fionga sui taitai. Ia, ma le to telo le nei tua le nei maota. Pa malo
ngā lulu i di nei vai asu fono. Ia e moli fo i whaafitai de vi inga ma le whaafitai wa umana moli e lo tātua tua ni nei tā hau i lau whionga le whaafitalai. Ai o to e tula ia tulava lau whionga le whaafitalai o na moli le whaafitai le ono mta upu sa o tula ia tuai le aso nafi. Ono matanga o fie fo i le ama no sau no fo i le a whionga le tai o nei tū. Ono le ngasi fo i sa whianga e mo le nei a inga le tele o tausanga. Le ana whaamanino e ana nafi e le whionga fo i le tai o nei tū le tūlanga le leo na umi o tau whaasoa estetea whanua ainga. O nei mafua mai le tele o estete e leise uti. Io mafua anga le lau o whionga wala io no manatu. E toi fia mau atu ase a wanoa. O no le estete lea e yele uti. O le ua tusi sina mai na mata o pa ele au e le whala matanta u le loa upo le uti. O le mafua anga la le na mafua ina o toi tula i atu ngula whaula lo lava. Ina ia toi te talo atu lava e lau whionga te mai tai pale mia ma ono nei mata upu. A favor se lau varsuma fitu na o ai the commission of the land commission mata upu nei. Ma rejected ma ia land commission ne. Ono nisi o i lato manatu. E li liu o lato ingoa ia le whanua nei. Al whanua nei. Leo ma rejected mai. Ono o whanua o le freehold land. O mai le a favor se lau viva sumal wha. Toi maua la wanoa o toi whaasala lau. Mo o mai lor suri. Ma whaapea na awi nā tuloa ia pepa samo mia, pepa whanau o long tua e olo whanua, suri mai ai, passport, pepa maliu, e o le wili, tu i nātu. Nāna nāna o atono mta upure sau no ailo o whionga o na sa o ta ua ia le whionga fu. Nāna no ta ua, e ora whionga le taimi o tula mai le whionga ia tu e vea mamista. I le lua fe ma le valu na o ier mta upure nei. O i lana whaatonu ai le whionga le mista. Ia levo i sa whaururu na taimi lea te o tusi lea lau o whionga. Ta pena ia le tusi lea apelo ia sili. Wa o manatu. Ina ia lau mta upu la fono lau whionga. E la e o mali taimi. Ia lau whionga le sui mamalu se i whaipese tala no poa. Ia o leo te loa ua mamalama fo le parmene ma le maota i lou le meo lo whaafina ngaloina e lau whionga le sui mamalu e mese o estete sio ainga. Ia a wei foi puipuinga male no fo ia ele anga e lo fo i fa fonfonga mai sio ainga male tuno. Ai o lewa le fa fonfonga atu le fionga sui palmia ia male mtanga ruenga. O le a taun fa ise nga ruenga. Ia o le o te puipuila e tato nga ruenga lo tato talnoina ia ono nga ruenga le mtanga ruenga i le lipoti pena fatal noina ngolo lo fono a fa entu lang fa pena ya lo ava no la volta to ofisa lo ava no fo le fion sui pale mia ya fa mai entu lang fa pe a le tatu tal no tono mauta ya lo fa tu ta ele mau i nei fo o le mele te finangalo ya ai mau le ile mtanga ruenga ia fa pe fo sui pale mia lo fito tono ya ile mtanga ruenga so sonia tu le sui mar ia fa ftai lo fiona te lai o le sa ka wolo ngo ia ma lie se tu atu la no la le sa ta wol so fo sui mar si umu ia le fa fo mai lo fiona sui mar si umu sa fa tai mo la no o le sa me ne ia tu langa tatu tu la fon tu mau ia o te o le swafa e kauli kumalo e uile ia e mogile le fiona le di fai pule tu langa le sa o mai ai lo office le vai tau e sa o tau pole fa pepe e pea va tonu ia ia ile stete le ai moni o le temi la le sa ave ai le fautuanga le mtanga luenga ine fa tino tu langa ia ine fa faingo fie mo le tunu o lo tau mia la tua ia ine estete tele yo fa nuolo afia sa fautuina la le pulenga ina ia va vai tu la fono vai se tu la fono fa faingo fia ona fa mape ia estete ia ono lo
wa mata na umat wa obal te silau ia tau sanga o tatia nei estet la maliliwat mamani finifia tua ia e toto o ila to monia ya ngama inei estet la lo fianga tulai tuai e moni le saunu agal sui o levan tom fai mai ya tonu la mostali tata mai pa sila le fianga le di minister wa istula fono fa fai ofia ia ba ai nei lo fa lo alo va ftai ia si tu lo fianga e salo e fianga te tele ole tulanga sa ole me fulna no tula e tu nafi fa tu manatu fo le tato malo mtua fengata tu la fono io lo ini on fa tino il belea ai paua sia fa poponga tu mta pule nei ole lakio mta pule nei on le tato office mavanga ana fa pe se office lo ia wala ia maskupe ala ko mage ko lo winga le walu tongi no o tongi o lo ia o le mevola lai mo meo o esteti nei o meo na toso o le meo ia e wale walu le fa foenga ngalu tongi na mane ule se mea la to e maua la to o suli e tau vai vaina le estet o le tu lalo la na tau tele ai la o mata watu o lo popole o le tuai e o mane o le sala to memo ai te le fautuanga ile ile mtau po la ofionga sui manu mai fa sala mo lima yo ti lo la mo tu va ve se tali o lo mtau le fa fonga tu le fionga sui pal mi man tanga wen ya mo moli le fa ftai la ofionga fo ftalai msalo la ustai fo nei sui fono me o tu fa e la ofionga ai pe o le nganga na lai no avatu le mtau ona pe no fa ya to polenga e fai wa tele le au mali li val au le tua le ai nga yang tonu le state ya wo fo ya wili ne wa matana le lo ya upole o le wili a tonu fa ftai la ofionga su pale me la ofionga tola ya a tonu e se taibi mo se va no ta fe do ai to fa ma ma le tau pe mo lo fa la manuel fono la ofionga fo ftai ai ya nga fu ya le taibi fo su ma lo e fa nga mai fo ina me nga le ai nga walu mo nai ya fa ftai o le ma lo fi ngalo ya o me la va fa in fatino ya tato wala pe tato ngaluenga ya le ola fo le fionga sui pal mia ma tanga luenga ma lo fa ftai ya pe ese si finangalo tato ripoti tato morta ya ua matawatu ya o le ua ese si finangalo tato ya la foto ia lo fionga te telefono ma lo fa ftai lo fionga fo ftalai faftai foi mo le taulanga siti le nei tau lo tato tai sili le langi fa fo sia mai le malo si ole parlemene le nei tau fa talo fa tu lo fionga te tai o malo fionga parlemia ma lo kabineta ia fa talo fa tu foi lai tu on mota lo fionga te tai o le tu ngai ma su te tai ia ma malo foi o su fono lai tu on mota fa talo fa tu foi faulunga mtanga luenga al malo mfala potonga tu moti fatalo fatu fo lai tu motai pa io le atunu o tato fono le nei aso ma mori mawina ta o manga al parlemene le nei aso sa mo poto ia mai se fo iso sa mo fa fonga mai i pe au ngalu fa salalaunga ia le fa ngaloinga patalo fatu lo fionga le malo ma le masiof lo to sa se to fo io su il fono su to fia mo to fatua e tu vai o tala le lei le nei taiau vi ia le li la ufainga lo ngat to fia le tua foi mais fam talanga lo fionga fong talai tu sai o finangalo ma sui na sau no ile li poti le nei o ile official le tausi ma vaenga wa i ole upenga o finangalo ma te fono nei li poti nei
mai manatu foi ia ua whaatupu manatu foi mo le anga i luma wai le whaingofia le mtanga ruenga nei. Ua u whamawina e lima suis fono le mauta na whaalia finangalo. Mai o finangalo a noa tele ua tu ina mai le lipoti nei o tausanga. I le sui mua mua na sao noa o vai maunga tasi. Na ia fsiringi aere mafua anga o le mamao i tu o lipoti e ta ua tu le fautuanga. Peo na ia le tausanga whare tupe lua o tasi ono lua o tasi fitu. Lua o tasi fitu, lua o tasi valu, ma le lua o tasi valu. I le lua o tasi iwa. Sa o le lei o lo avatu i tono lipoti tausanga i o tatu tano inga. O lipoti nei. O lipoti i tua atu o le pae inga nei. Mai i le whaatono folau ai ma le sa i le linga al komiti. O lipoti nei o umana tala no inga le maota. Ai o lo whaatali tadi ale malo e tu ina mai lipoti whaatausanga lea. Ai peitai ina uala lata o le awha ma apel palmene o le pae inga luafis funma le ono. Ele nati o lo iaila le lafo. O le lafo la na e mawhai ai o na o lipoti umana o mai palmene nei ma avea ma pepa palmene nei. Lafo la na mawhai na lave ina umai lipoti ia. A le sa o lipoti ia sa whaatala no inga e komiti o le pae inga le na. A o lea lai whaatali iai le pae inga nei ina ia o mai ni ala tau tadi ale malo tulanga na o le tadi manino le vaenga le lona winga le lafo na fatuina ai le i taua ai le fata aper parliament le lai mafua i lipoti o lona winga o mangalo o mai lalo le lafo le malo se le lafo o le tun sa no komite winga i sui e le isaini o le nisi sui e le isaini nisi lipoti e fa malo fa tai mai mauti no o le sui nei e masani ona la ngam ta upu nei mo le sila fia i le sui usfono vai maunga na fsiringia. O le komiti nei msalo o au sina i o le pale mene nei el komiti nei o le tula fono tu maum tau tau whainga palo tam tau sanga wha vai. O soifua o sui usfono nei. Vai taimia i eile si sui el komiti e matua ngase lava tau sa irin. O na tu ina mai leo le tusi wha mawai a tiau tei fono. Mai al na sui ma wa foi lona sui ia ai o mai foi leisi fa ma vai nga leisi foi sui ele nga tia ma le tulanga na o le o uma na ia sui sui fono nei ile tulanga wa ia ia o le mta upu ale o le saini ia fa ma lu wat ono le aso muli ale o la tu e saini lipot ia a o le pa au mai lava sa fa nga lu nga fa ui o le ia lu tu mun ma wina pe lipot tinta total no inga la songa fu tu a malo lo sia footnote nga va tu ia ilalo ile sui fono ele saini ma le vaenga fo na faftai le sui foi ia lo fionga fong ftalai lo utulanga fa tai fono le amatua fa malo sia tulanga le ma ele mfai fo na talia se sui fono e mai sanga e fai se footnote ai le o mai san tu singalo ia ma tulanga na umnatu tele ai ta ua tele mo fa malo sia tatu tula fono tu mau i le sui o ala tau e sifona ia ta ua i pe o le ase wa ai mamao ale mtanga luenga ma le ofisa o tau si maavaenga. Pe a whaia o le whaalo tu lou ngangana nei whaatama se tala. Pe a whai lava o le limas fun tau sanga o lo tau sa ilia sulimonia o le ona a seta ia po estete nei. Ia elena tia o le telo fina ngalo suis fonon whaalia e tau tua se tu la fono. Tau tua se tu la fono. O na le mtanga luenga le nei ma le ofisa o tau si maavaenga. E matua isa ili ale moni ma le whaamaoni o sulimonia ia o le ua tu malo. E amuli tu lo ani o tango fiel whaamsinonga e mwhainto e pili suafa po le a le vaenga lea e tatau ana final whaiunga o sulimonia ia e ala tole a seta lea. Ma le whaalo alo lona winga ia e mana o mia stu la fono o le whaafonga atun minsta e o le tanga luenga lea. I le tulanga i le tusal saunoanga le taitai o le tuangai. Ia o te masalo e tutusalei ma le saunoanga whasale le anga numele 5. O se whautuanga lava i se tula fono ina ia manino ai. E maa io a seta a leo tu malo. Ai mai se lava i le tulanga leo le iai o se wili. Pe i fui ona iai tulanga ia te tauana whaama a totongi momua ai tā lafua le o
wala au ai le tua ia na fai le whaasoa e fua I lunga o ai ngā le ale wili na fai ia a o tūlanga uma nei ma le mai o io le lei ina ia fou ma se tūla fono ina ia manino le lei vai liu ia I le anga I luma ia o le whaafai ngofia fo le lo ofisa o tausi mawaenga ia o le tūlanga lea o tari e toi tu sa fina whaaftai te lea mo whautuanga ma o se tūlanga fo o te tau o na tātou o iai o na e tupu pea e mo foi la whaaftai na tā ngā luenga I le ono sa ia pea pei fo o na saunoa le sui o whaasale le angai lana ia fo I mta upo ia whaamaluru atu salo lewa saunoa le fionga le fonga fitalai ia o se tūla fonoa a leo lea ia o lo avanoa fo le whaamisnonga sa ili ai la mi o tonu isuli e te tau ona awe I whaamanuianga ia mole la whaaftai fionga sui o sfono na saunoa le nei mta upo ia lo whangia le pa I o le mamadu o pan mene nei aso lana fonosu pa manuia le tua lo fionga le fonga fitalai whaaftai mo lo avanoa alo whaaftai saunoa lo fonga te fono ia tono leo saunoa manino te fono ia leo whaonga aina whautuanga le pa I o le mamadu mota o alawa le ngai lumo tatu ngā luenga whaaftai fu mo whautuanga ia e mese le ia le wha mausali ina pea ma ia awa ia tatu ngā luenga whai ia tatu pan mene mele ma lo whaaftai lau whionga te whono. Iau tā pā lau whionga le sui palmia, lau whionga le minsta, mo se tal fui tau nisi whionga tā upulanga, pāloa. Ia, whātala whātu I lau whionga I le whonga whitalai. Au te whāpai atu fo I le whātala whātu le paia o le Pālemenia Samoa. Le whio atu le whionga te maitai Pālemia, pia fo le kāpeneta. Fiole, le fionga le sui o le tai o le tua ngai, e whapea fwoti sui tai o le tua ngai, sui mamalo umo le Pālemene. E le vaia fo le whala oto le fo I whatesi mai nisi o tamali I ma whailaunga o le atunu mpuno. Ia, ni nei tai au, whapea fo le malu mai o ofisili ma pulenga o whala puputonga le malo. Ia moli atu le whatalo whai ni tai au, papea fo I le alatai mai o le tātou whaidau tusi o le tātou whono. Ia, papea fo I na whatala whatu I le tāpua inga Samoa. Ia o mau mairi nei a whonatanga I le so, ma lo le soifua mo le langi mama. E vele nei avanoa o te moli atuaile nganga whawhitai I le taitei whono o le komiti whapālemene. Ia tu sai fo I ma tāpenanga e meise o le iloina o le nei ripoti. O le anganga ia, o le anganga whawhitai, ia ona o whautuanga o tuina mai, e sui mamalu na sausau doa, e tusai mo le nei ripoti, ia mo li atu le anganga whawhitai, ia tonu o le a whaamawina tulanga uma o tima inga, ia wale, whaadilei o le au unanga le nei matanga luenga. O tulanga pēna tali atu le tatu malo, Yo tulanga masani lava o tulanga lava o le awiwi ne ia manino ia tulanga I tāpena mai ai ripoti ma atangi ai tulanga o le aunanga ma le whaatinonga o ngā luenga ia manino tulanga ausia. Ia o la watu se whaamatalanga pupu ia tu sai ma whina ngalo fo I te whaalia ia ai whaaftai tele bo le tulanga lea. Pei lava o na saunoa le taitai ri tua ngai anafi. Manino le lana forsanga tu sai fo I matulanga o lo o iai le tātou tu la fono. Le a whaunga uma na saunoa le taitai fono le komiti whapālemene. E pei lava o tūlanga ia o lo anga I uma iai saunoanga ia ma fesili fo I lo tuina mai. O le ase tāpedanga I le tūlanga o tu la fono. Mo sila fia o le nei ofisa, e lima taitainga le ofisa o le tausi mawaenga, iala uma o le tula fono, ma I le mawhai I la tau o na whaatino nisi ala ese mai. O te langona le ia whinangalo o tuina mai, ono le tūlanga fōlele o le umi o na toso o mata upu. Ai whamaluru atu, ono o ala le tūla fono o lo ta oto ai nei, e tau lava e le tausi mawaenga ma le ofisa, ona muli ta ia umalo le tula fono e langona fo e lo tangata e lo langona fo e lo tangata ni so mata upu o atu lo ofisa
ai e le se me mfai no faia ona tau lava ona ngai le tausima vaenga I tūlanga o le tūla whonu. Ia, o Vasili tui na mai, ia pe me whai ona whai ni whai unga. Pe ai se au o whainga tāai ona whai se whai unga. Pe iai lava sesi au wala wha le tūla whonu. Ia o le fo ina saunoa le sui o le pā, I le wha sa moa, ona o tūlanga fo I pe o tātou tūla whonu. O tūla whono lava e lima taitaina I tūla whono o New Zealand ma Australia ma isi atunu. Mai pe o le nganga o le whaafiside mai o le sui se whono le pā. Se tūlanga fo le tatea ngā iai I le tātou lava ia wha Samoa ma tūlanga I tono Samoa. Iai ni awala e mwhai ona soa lau pule ma wha tino ni whai unga. O le tūlanga o le tūla whono, ia lea wa whailo manino mai lava e le tausima vaenga, wa maea ona tui nātu ia whaatanunga o ngā luenga tala whea ngai I le komisio le toe fuata inga o tūla whono Samoa, na ia toe ilo, le tūlanga o le tūla whono, na ia mwhai ona whaatino ni vaenga o le tūla whono I le vaenga tala whea ngai e tūsai ma talusanga o tui na mai, e ila le manatu, ia wa toe o se le toe mamau ia ona maua lea o se tali o le nei ma taupu o le si vaenga o lo titilo ia I le tausi ma vaenga ia me se fo le komiti o le toe fota inga o tūla whono Samoa o le tūlanga fo le o le taimi nga ia se taimi e wha mutai ia pe le toe wha au ai fo I di tūlanga o ni claims ia po talo sanga fo I ewa mo leva ona toso ia o la a tili ana te le wha le tonu ma tele ai ngā ruenga a le tausi mawaenga ia ai o lo whaatali I nei a inga I se whai unga pe o le tūlanga lea foina au mai manino lava I sui mamaru I le asoana nafi manei le tai au ia o lea wā ngai tonu lava ia I le official tausi mawaenga na ia teu le tūlanga o le tūla whono I se ngā ruenga tu whaatasi ma le komisio le toi foto ina o tūla whono. Ia peo se whaamanga lea au te loa wa manino le palemene ma malu le nei tai au I le tūlanga tonu lava I tauno tātou anga iai. Ia mo le tuaile nganga o le whaafitai la o fionga le whaafitalai. Ia mai se fo I sui ma malu uma lava I whautuanga sa tu ina mai. Ia wa whaamawina ia ai tātou tūri luma le tūlanga o le tātou te ungo le tūla whono. Hei tūri loa ia te loa o le toi mau ia ona toi au mai fo I le tono le maota ni suinga fau. Ia ana nei tūla mo le atu le nganga whaafitai ono sa mātou a wanoa. Ia whamanua pēr e tua lau whioga le whaafitalai. Ia mai se fo I sui malu umo le palemene ia vai lua tutusa so tātou manuia mai le tua. Ia manuia le whono I le so whaafitai. Ai, malo sa noa lau whionga le sui palemia. E poro whionga fo le minsta o fito tonu ia le tātou mtanga luenga o le tausima vaenga. Mea malo whaafitai ia le ho tali le fina ngalo lau whionga sui mai whaasale ang numero 5. Ia leo ta pena tātou tūla whono. Mea ia malo whaafitai. Ia tule mea lau whionga le te whono mo lafo. Lo whionga le whaafitalai te whaatu le lafo. Ina ia whaamaunia le whono au li pote lua le nei komiti pe ona ilo iloina mua. Pe palmene lua olua tolu no mela I was ma le lua. Ma le lua pe palmene lua olua tolu lua olua fa no mela se lau lua sfut ma le on. Lua el sui mai faleata numero tasi, sui mai ana lofi numero tasi, ia fa pe fo inga ngai fo maunga numero lua. Sili po la fa maunia lafo o e fina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Tu le mero whionga sui palmia mo lafo, li potil malo. Lau whionga le whaufitalai o te whātū le lafo, ina ia whamaunia e le whona au, tali le malo I whautuanga le komiti o tū la whono tū mau, ma taupu tau whainga pālota, talusanga, ma tō whinga whale whawai. Halua, whionga minsta o tupe, da pe fo minsta o sio manga. Sili po la whamaunia le lafo, o e fina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe.
tātou ripoti tolu. Ili tayo nei a ole lona iwa o tātou ripoti. Pepa le palemene, mole a tātou te le se atu le tātou ripoti lea. Maruru atu le sui o holata number 4. O leo maua mai whaasaonga o le tūlau lea e maruru atu I lau whionga le sui mamaru. Sa o le leile sa unuanga e whaatamala leo whinga ruenga le whaamawina o tūlanga lea. O sa unuanga lea o sa unuanga a le sui o whaleata number 2. E leo sa o whaleata number 4. Whaamaru atu ai lau whionga sui mamaru le ngamtua ia whaamaru atu tūlanga lea. Whaftai lau whionga. Te lia mai whaftai whionga. Tai. Pepa palemene, lua toru, lua wha, numera valsu valu, li poti al komiti al vaenga tau le whawheroai. I le pepa palemene, lua toru, lua wha, numera whasu 5, li poti whatausanga al pulenga, o whailonga mtu spasi tau aloa sa moa, mo tausanga whaltupe lua tasi, lua. Toru puitasi, pepa palemene lua wha, lua 5, numero 10 Tali al malo pepa palemene lua toru, lua wha, numero 10 Wha. Pepa palemene lua toru, lua wha, numero selau toru fitu. Li poti al komiti al vaenga tau le whawheroai, I le pepa palemene lua toru, lua wha, numero 1 fitu. Li poti whaltausanga ale investea au o Samoa mo tausanga whaltupe lua toru. Whapupitasi, pepa palemene lua wha, lua 5, numero 2 wha, tani al malo pepa palemene lua toru, lua wha, numero selau toru fitu. 5. Pepa palemene lua toru, lua wha, numero selau fasfulu. Li poti al komiti al vaenga tau le whawheroai, I le pepa palemene lua toru, lua wha, numero 10 Li poti whaltausanga mtanga luenga wa onga, ta longa maanganuu, mo le tausanga whaltupe lua toru. 5 pipitasi, pepa palemene lua wha, lua 5, numero 5 fitu. Tani al malo le pepa palemene lua toru, lua wha, numero selau fasfulu. Tu le melo whenga te telefono, komiti al vaenga tau le whawheroai, lau to whaale. Oi, a maruru atu. Lau whenga te telefono, a maruru atu. Aftai lau whionga le whangtalai. Bo tula ia tu le whalalo tele. E whatu le lafo. Nei e whautangia le whono au whaitu la whono li poti e tolu. A le komiti o le tau whawhealoai lo tui nā tuai msai di ringa ma whautuanga mai ngā whono. Alo lawa. Alua, ele sui malu, mai vai maungan merlua whapea fwoi, le sui mai a analofi, numero tasi siri para whapaunia lafo, o e whina ngaro e sau noma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. O tapala u whionga le mista wa onga manu. Ua whionga e whangwhetalai. O te whaatu le lafo. Ina ia whautangia e whono au tali le malo I whautuanga al komiti o waenga tau le whawhealoa. Alua, whionga mista o le sisiomanga, Wapea le Minister of Sotainga, wapea le Minister of Whatuanga. Siri para whamaunia lafo, o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai a whautangia whono au, li poti al komiti e peona o whailo atu ma, wapea fo Italia le malo. Ia, o le avanoa nei mo stasio susfone fia sau noa, e nei li poti e tolu, ma le ngang whailoano. Ia, tu le mai su te tai o le tuangai? Tai lau whionga le whangwhitalai. Whatalo whātu lau whionga e whapea fwoi le whionga le pāmia ma lai tū o le man. Ia, whapea fwoi nei tū o le mawata le whio atu le whionga le tai o le tuangai.
ia masui manu uma. Ia mataupu e matau atu mataupu o ripoti umane e tolu e angalawa i tūlanga tau aonga. Ia lela la anga ia tuainai manatu. Ia matatuai ia se talanoa i nei foi ripoti whātausanga. O tūlanga le ripoti o le SQA, o le Samoa Qualification Stand Authority. O loa mai pea ia le fasili po le atungalunga foi leo le alo ia o tātou whailonga. Whailonga NUS ia tunu i whafo. A me se lava Australia ma New Zealand. Ia wale mātau atu li poti whatausanga nei o tausanga i lua whai lusfun ma tasi ma lusfun ma le lua. A fasili po la se tūlanga le tamai a wai. O le maua atu li poti nei. Ia matadi ala malo. O lo wha solo i nawa i tau. Lo wha solo pea wheu tanga inga. I le wā o le tātou SQA ia wha pea fo i a authorities i New Zealand. Ia ma Australia. Ia whaftai o telo isi whalapo pitonga o le tātou whai tūlangi. Ia o lea ua taria tātou ma avea ma sui awai e tūlanga le alo ia ina o tātou whai longa ia e peye matau atu. New Zealand ma Australia. O lo whapenao nei lava se whaingata e isa tātou whai longa ia pasi ma le NUS. Ia nei professions pasalo pe ia e foi ma le nursing. Whai longa leo le tausoi fua. Awa tu New Zealand. Ia mina mia toi whai o isi awa onga, ma toi a onga. Mele fsili atuai, le fionga tai fondo, tai komiti, e pe voila fionga mista. Le ase tūlanga ia ia po le ale mafuanga wala ina tuai. O na alo ia ia tātou whai longa. Ia tunu ia. O na e tāua tele, e tāua na mai lunga msi tia le tūlanga o le standard o tātou wawa onga i Samoa nei. Ina i tutu sa mai atunu. Wa tūlanga tāua lea mo tātou whai longa ia. Ni se lava la tōu o lo whapenao na maua ngā luengai. Ia tunu na. Ia peo fo e nisi mo awa onga pe to e si tia tūlanga o lato whailonga. Ia tau au na ia ise tūlanga whapena lo ia mamana ia. O le vaenga le SQA. Ia ona e fo i olo iai tātou whiaringa whaavao malo. Matunu ia pe o Peisa Plus. O au fia e fo i tūlanga ia. O whiutanga inga. Ina ia lo ia tātou whailonga. Ole a onga ia ma o onga i tono le tunu mo se atunu se tūlanga tāua tele lea mo whanau mai se whanau iti wa le lei ona a o ina ia tupulanga ma tangata se atunu ia ole a wala le si tia i fo i tūlanga ta mawainga o la to fo i ta mawainga ma tūlanga si tia tūlanga soifuanga i se tūlanga le lei ia ma se atu nuu le leilon tamau ainga ma leita ona ya o ina lei o lato tangata mele mo le tu fa malo na ia ia le te le foi senga luenga le lei o lo fatino le tato sector le education sector le NUS ya fa pe foi el tato mtanga luenga wa onga ai o le fautuanga na ia fina upea ma si tia tu langa o tato wa onga le foi lo mai le ta upu lava lea lo mai tau sanga uma le compulsory education se si sila ane lo fionga le minsta e tūlanga le wha malo sia o whana witi o ea onga ia le po mala e le si le fia tele o nei whanau ia whaatau o loa so lo whaatau mo me o loa i runga awal tele me se atono taulanga ia pe fōringa mai le o ni a onga ia se toi si sila ane le fōn ta upu ai pe o mele mafuaino pa i tūlanga lea ona pe ola mata o loa wa fatupula ia ma si pe lunga le fai numera no winga te le nga luanga taun fai mele taun ti tiro tato fai nga fa vai manisi tu langa so son mo fa na wa onga ta u tele la to ona o le onga o lo tele so son yo tato fono fa vai ele tu langa le tongi nga pili
mai se lava la lunga le level le o le NUS ma meo a o ngai ai lunga atu o kolisi ia se tūlanga tāua tele lea mai le leile tele fo ilea so soani mo tātou whanau o loa o ngai le tertiary level mai te tāua na ave i ere so soani paua lea la wa fionga i le minsta o le poloketi lea fon whawai se sisi la ne o nei e leo eise whainga whawai e lan te sia umaia mo fon whawai ma la tō whainga ia tongi o pidia o tamitia o ngale NUS. O isi fon whawai e tongi ato alpidi. O isi fon whawai varusful pasene tongi ele fon whawai. Lusful pasene tongi ele ainga por tamitia onga. O isi fon whawai fitusful pasene. I o isi fon whawai limasful pasene. O isi fon whawai na limase lau tala. Ia amlo tamitia su ele si. Ai se sila. Pe tauna wawa ai se whainga whawai. Mo le tūlanga. Ina ia lan tasia uma soani mo tamaiti uma le tunu. Ai wale foi le tūlanga skosipi o le mo skosipi al malo. E pe ila le vaanga skosipi. Pe e whatau wā o wai te tausang. Ia au I. Tato fon whawai me soani na tu I. Ia pe le se whainga whatau wā o whai ai. Au le si mea pe e fōlinga mai a tongi o le pili. Ia ua matau ina ista miti pe o whatara le ile tūlanga leo le o leao le ua pena tongi o pili na o la ia ia ae umaene tausanga i le papasi e te tau nei se whainga fōle le ina ia una ia ai ma fina finau ma songsonga e tūlanga ina ia pasi umala tom ta upo o lo whapena ona averi i tātou wa onga nei o tūlanga na e pe ona ona utano atuai o le si tūlanga na wa fionga mista. Pe le si sila tato malo aso soani mo ni private education providers. Mo meo whaara po tonga e tū maoti. E una ia e ni si tūlanga fo i o mtafa ioi po ni skills. Po ni matata. I tua e fio anga manu i tua. O poru msawai. E whaongai mo meo ho so nuu. I pe whaonga voi whale a onga tūlanga lua ma a onga korisi. I taimi foi e leo whaonga ina i tamaiti a onga po a onga whaafiafi. Ia whapenao na ave i tua i tūlanga taua o onga. Po rea lava i ni tūlanga o skills SS. O ni mtata. Ina ia maua fo i la tōro i tua lea tunu. Ia whioanga i tua ma isio tātou motu. Ia tūlanga leo le whamanuianga leo onga. E le o avesea na mta upu lea lo mai pe i tausanga uma. Le lava whai au. E le se mta ufo. Ai pawar mea wala ino pa i tūlanga lea lawa whionga al minsta. O na mata wina. Pe o lea wha tupula ia. E le o whai titia lea wha tupula ia. Sa e fui whainga sa whai isi vai tau se isi silani. O la tau fui o whai a onga ma se si a onga retire. Ala e lava lo maua le malosi. Ma ngā whatia. E whaawau ngā luenga. Toi a mai la toi whawhai ngā luenga pa whapeo. La lava maua le malosi. E na ia soswani tātou tūlanga whawhita auri lelo tūla i mai pia. Le lava o whai a onga. I tono tātou a onga. Ia, la tau nao whai a onga ua leo toi whai a onga. Ia e lo matawina. O lo i lava lea tunga lunga lea lo a mai neidi poti ona tūlanga hoi leo tātou ngā luenga whawai taimi la pe tele isi leo i whafo ua iaini whai a onga i wa pe fo isi professions tau si so i fua o meo leo ai uma isi mau o e ire i ngā luenga i whawai taimi ala matanga mai male a fua ina mai o lepo kalame o le leipa mobility. Onda o leo te tano au sau iai le taimin tau a matai po kalame ia. Po kalame ia mo unskilled workers. Mo laborers fo ia e. Ai pe o leo o mata watu. Pe e fōlinga mai o tala i tua. O atu ai ma skill professions fo ia ma meo tangata iai mo skills. No winga. O le la pe i tautula i mail whawhitau li lea. E si la na wa fionga, po la se whainga. A pe o iai fo i se whainga whawai.
Si tau whapaleni ai la ia vaenga ia. Ina ia isi nofu. Ia isi a lae lava na o le vanga foi anski o le prese o I whafoi. I whatino ngā luenga ia. Ia peo nei manatu ia lau fionga I le whongwhitalai. Ia tano atua I tato ni poti ia o mata upu tau a onga. Whaftai mo le manoa. Alo, whaftai. Ia. Ngai ko fa ngai no tai me su te tai tu ngai fa sau mai nai me o lo ma fo ya e lo tono li pot ya e mana yo fa tu ngala mo la ngai loma aftai ya ma wala no ya tu mai le su yo analo fin mo lu aftai lo fio ngai fo fa trai mo li aba no ne fo su ngai fono fa ta fa tu do fio ngai mo li Kei te ingo le tātou ngā ruenga wale nei fui mai aso, wale nei aso. Na ngona hoi maa whanwhana le te tālu le tāi au. Pao Sofia fui mo ngā ruanga le nganga o le li. Ono le malos. Wale te ingo le tātou ono tanga. Ea. A whiro at fui i o le tunu. Tā poi mai. Ea, a wasa moa ma. Mata mai lava I. Longa te tele se iau o lava I whanau. E fwoi pa i o le mauta e le fionga le mai tai palmia ma le malua kabineta. Ea, fwoi le tai o le tua ngai ma. Malua le usunga whono le nei tai au. Fwoi le pa i mawalunga o tupu mai a le tunu o wale. Senga o tai ma whaulunga ma tanga ruenga. Ma si fwoi o tātou tunu o mwhai o tātou mafuta ma whatasi le nei tai au. Ma lor so ifua ma lor malanga manuia wale nei no afe luasful ma le lima o tausanga. Au fionga o le ifaya so manatu tulanga o le tātou ni poti. Ia, le ei wha maru watu I lau fionga. E lava tātou tu watu e wha lua ia lafo se a mātou taitai whono wā mātou li poti o te. E ala ati sila I oma o e a te leo wai mai nei. Ia, le ei mua. Wha maru watu, ia. Ya ayo ngol pau o la e ni ka ya o le ya o le afta ya fam na tu mai molina nga afta e committee tu sa report ale wa mai uma report nei tot ya la foi mai le fionga le minsta to tonu ya nga ruenga committee ya mai sa mta nga ruenga onga E lang ina le nei sui ia le tūlanga o le ripoti rea le o whailonga tau waloa ma tuspas a le tunu. Ma le nganga fo lea o le manatu sai ai o le ua sau no fo le stasio sui ne fionga sui taita. O le amana ia o tātou tuspasi a tunu I fafu. O ai moni lava o le tau mo fai ngā whanau. Ia pe el mea lava lea sa tu I sa iai fo tono nei komiti. Teimi o sola. Ia siri lava lea sa tu loa ai. Le asef so soani petai ia leo mai tau atu. Tali ale malo ia le nganga whaafitai lea ia tūlanga. Tau mo fai ngai le fai ngofia fo. O le mea siri a o le tau mo fai sa ili a wanoa. Le mo le nganga whaafitai komiti. Ia me se fo i o le malo le ripoti rea le tātou universite ma le mtanga luenga wao. E ana I vaenga I au te fia tala noa I ai. Vai moni le le ia le mea lea. Wau lesi ta mae e a fia tele mea I o mea o ngā tamiti. Mo ai e ia ma internal assessment a tamiti e tufat. E vai ala tau mea o ngā whasa moa. Yo, awa tu le whanau mana tu mea onga le fionga whawhitalai ma le malu mot. Ia, mana o mia ia le ngafole ai. Mana o mia le mafuanga o lota iai tono le whanpenga le nu. Yo, o ai, e tau tia ia mea onga. Ai, o te lei lopo le ale o ngā I tūlanga ia. Ai, Ole manatu. Awa o ai nei tamaiti.
Te lo pe fast food pa se ni e tongi ai. E wha popo I maka o suenga. Yo, ia ona fua le ia il pasi ma le pasi. Al tulanga na wa ele tusa mo fo I ainga. Ele tusa uma ainga le tunu. E na isi ainga e vai ai poto tamai. Tau sa I linga la meia. Ni ele fingo fi. Ai fa vitai il tali al malo mal fautua. Ya, ele ole fata tia ia mea. Yo, a tonu e sa ole le. E ia mata upu e ai ngana sa moa matulanga papena. E sa ili le ai ma. Ave ia le ia mata upu se pasi ole tau sanga ma le kwata. Walo mo fanau. Le mea sa ufa ia. Alulu wa fine mo moi. Anyways, o le mea lea sa wai. Ia wo ma fa wa. O lo no winga fa ia o mota mai ti da. O le mea lea o mai malato. E o tango lea o fa le ia le kopi te o le. Ia alu lea sa o na ia ave ia. Yo. E vesiri alu ma fa. Pe ni mea mo ia o ina ta mai ti tale fia ngai nei mea. O ni mea la su e ni mea nga. Anis. Yo, e fa tai o lewa talia le fatuanga le. Al community. Ia lewa tali manino le malo. Yo. Ai tulanga o mata upu e tau na o ina ai le nganu umal fa Samoa. O mama fatele ia me mo alum fa na. E pero fa ia. Ia ali atua la fa school pasene le o ia ta mo te tong. Ia lo no winga tu rua le pasi ma le pasio. O matau. O le si tūlanga lau e whionga. Ia, o tātou wai e nei mai teim. O le, o ngā lava ma tūlanga le poto ma le atamai. E le ngona lau whawhitai I le, I mo ia e tele tātou upu mantala I whale o losainga. A le mo ia wa no whai ngā ruenga o tō tele o ala mo whanau le tunu. O whionga le whangtalai. E ana wha, ele popoto uma tamaiti. Ele mau whai longa fo I tō tele o ala mo whanau. O le tūlanga le leo la tia e ma leo la tamu whai. Ia le si a tamoititi e le e uala onga e oa le alu whatoanga e le mawhaina whai se mea. Io, wawale, ia mawana ngā ruenga, ia. Leanga o I e ponga iai le solitu la fono. O I e wha ponga I mai iai le solitu la fono, ni mele o tali pe fale, e o la ina fia mo se tupe ma, ia, o lo nisu mai. A leanga ngā whaavitai le I le au whai pisinisi mai whafo ma. Au whai pisinisi fo I le loto I fale o le tātu watu. Te le ia manoa e o le mwhai ona, au sia le tūlanga maurunga o onga. Io, pe o le tūlanga le nā. Ai whaavitai o le ua, e le tūlanga lea, ia. E le tau mwhainga o alo mwhanau. O tonu o whale a onga, ia. Pe o le sau no fo I se tasusui. Me leo whai a onga, sioti whai a onga. O lea sa o le lea, le pinangalo lea I le mo le. Nai tina mātutua ma ta mātutua ua walitaia. Oi. O le oa ma le tama o ainga o na ina. Le au mātutua na sa whaia onga ma. Wafu la tau tau tua. Oi. Na amata mai ai nalo primary school ma. Oa o ma. Ea o na mātutua. Ai nao si tua lalo lo whionga le whongatalai mani. Whonga mai fo ina whionga le minsta. Awa e tele ao, o isi ao, kata te pai e tei tō nua whai ao ngal vasenga. Awa o isi vasenga la uwhionga. O te lau ova mare, lima se full tamaiti. Lima se full tamaiti, a me se ale le lalo primary level. Me le ma whai o na whaongana, iai pei lao sa unanga lea. Whaongana iai na I tina mātua ma lau ritaia ia. E watu e tei tō nua ma whai ao ngā talevou, ma whai ao ngā whata ai umai. E ve so swani ia ia wale le tomo whainga wala mo whanau nei le tunu ina ia. A oa a le lei ala matanga wa onga tamaiti. E loa le ama walunga fo ima. Ma manuia lo la tu wanga ia tu
ma senga maururunga ma koris. A le o le ma tama o ainga o whaia onga nei walitai. O le matua te re, wa mahasari fo. Te re ngata le a o ina o, ma ta upu ma, turanga papena. A le tau mo whainga wa mio tamati. Yo. Wa o le uma tuana, ya, ele, tasi le po, ya, usta. Upu tu sa. Ai ole manatu le na. E ma na ia le whao ngā o e teito lua ma whaia onga pou ia wa mata. Yo, e so sali ai ma le ngata le whanau ia le whaia onga pou ia o le whato a tau wa matona. O nga lue. E le whato se tala i le. Tu langa tutongi ma, tu langa pena o lau ta oto le. Te leo tāle sanga ma whina ngalu ko ia. A taipe a whaiwa. Ia se fuafuanga al mtanga luenga ma tātou malo ia o na vaenga. A wae monia, ia ra wale moni mau. Sa paya onga se utina. Ai onga luenga uma. Ia mana malo le lima lo le fati. Ia mo ia o isi ngā luenga le whao. Ia watu le fale o lesi ngā luenga tele. O tabai fo ia. E toi titi a fitu waso le vai aso whai ngā luenga. Ele tapenanga wale si vai aso. Me fai. Ia e pei o le tūlanga le nā. Ia o stawa mauna mea na sirsila. Ia e vai fo le si tūlanga o le. O le o whai a onga i whafo ma. Sa ili. Ia o nal mea atua iai. E ta sili nei ngā luenga. Ia ta awa tele. Ia whai a onga. Nā tō fo i tū. O wale wha o poto ina o alo ma whanau o le tunu. E ona o whai atu lau whionga le whonga talai. A le lei. Ma ua le ngā luenga. E o le tasi nā mai fo e whawhiororo mai e le lima tango e sema. Soli o tū la whono. Ea o le. Tule ea tu le male. Whaalo alo. Ea tai fo e le. Tā poi mai e so tu malo. Ea ai mai sele. Ia o le tātou whono tanga. Lau e whionga le whonga talai. Ia manuia le nei aso ma le whono tanga al palmine whaapatai. Anoa, tai fo i le sao lau pionga ne. Sui malu a na lofi numero lua. Ia whaapatai fo i mo whautuanga taua. Walanga ilu mo tatu tanga luenga. Ia tula i mai sui o sawhata numero tas. Lau whionga i le whongwhitalai. Ia whataro whatu i lau whionga. Taro fo i le mai tai palmine ma le kapeneta. Se fo i le nei tū. Ai fia whaarise mana tuole. Nei foi tu malo i Itali ma whautuanga le. Tātou mano. Umoa e ose mātou tala i le tātou universite i Samoa. Ona e pei o leo tau mai tau. Ia le pei ua saunoni si sui o le. I mata upu foi sa fio i eise tala. Misa me leo le. Me io ai e ta ua lena. Whamau i atu. I le mele o ngan Samoa. Ia o wilistanga tai. E masani au na u talitali i mea o ngā tamiti. I mei o whaavai o ainga. O tala atu ngā whao ainga. Sua e atu ia mafu anga o whaalpenga o nuu. Tara anga o nuu. O mea nau pole. Nei te ua lau lau atu. Wau te ilo aile o whao ngā inten. Nei te utatu wa i whaiaonga le whaianga. O tūi whamisnonga hoi leo whaira tau ngawha. Mena lesa tau pole iai. Ia ai au tatonu au ia. Ele tarwhia ngai lea tūlanga i. E mele o lea o ina tō whamtalanga o ngawha o ainga te tasi. Lona lua. O le whawhita au lea lea o whai o. Me o le uti o whaia onga. Au te iloa o le tato universite e whakon karate uma i a ngā ruenga whaia onga. Whakon karate uma mai ai. Sawa i lunga i le VC, se i tau ai lalo i whaiaonga i le level. Lalo i le grade 4, grade 3, ma whapen. E whakon karate uma, tai tōptau sanga mwhasala lau. O tau tōna rui au ia. E i ale whiwhi o whaiaonga e i tōptau sanga lea. Tō mawhawhawhoi pe tō taria ia pe whasala lau na wanoa. O te tōnu te sina me se sila ia i tātou le fono whaavai ale. Al tato universite. Ai le wala vai ai al porisili ma me o
o teams o ia faculties fasa lau va nona te tu sa ai si unga fa ya unga ila loifu ya le te lo toye pena tasia tu sa nga probation ai polea ya ono fatu maule va no fa ya ya na stu ala lo tu atu ile pule fatu no le tato universite tau ese mai la si il tato universite ale la umaita si le to ai fa ya tato security tato wala le lu mama kechi uma fa to tato universite o matua malo si ale fo ala au fa sai si le to ai fa ya to fiong ile al watu le wa e te me to watu ya e tau tu sa lo to ata vale o to tamait fa yo to si fa ngai ya matua malu pui ai le nga ya tu to no le wa tu pulanga le le telo o le mama fa ye ile fa tau ino me yo fo la fa sai na si to ai fa ye o le tato rescue fa fa tele fa tele rescue man la to e se ta o la to ngalo a ti tato lo to fale po le to ko de tinga tato wa ko se sima me fa pena mta tatas po lava no na fatino ma wa usia ia levo se fa ia tato tu spas ale silion ta wa fa malo sile tanga ngale o tanga ia mai fa fo mai ia fo mai malato tu spas e pala i mai tato wa vanoa malato mo ei ti lo to ai wale na e fo isi tanga mai fa ia le na mo tato fa la tonga ile moni ia tulanga o la tu spas ia fa malo sile tato fa la tonga le tele ta o lo tonga no fai o le ofisa o ngai e te vai tu mele le o tar sanga ia o tu ngai to fa mele diploma of education ia eta o ia o pe wale ise me se por calamena le tato universite la fai sa ai lunga le pecha ia eta o ho ia ma fo fonga no fai ia fo fonga ia tato universite ia matua lava o ina ia tato fai au eta pena mai mo tato alom fana o tato anga ia eta wo le to mai e fai diploma ia la foto ai si la to ia to fiong ia me tar fianga i taun fai le tem ia malanga fa no fa ftai nalo fa ftai mo le sa longa su malu e me so ni se fa to anga taua mo le nga ilu mo tato tanga le nga lo fa ftai lo fiong ia tule mai le lo fiong mista tinama tamatai e me se for tato poloket afkai kile la ufianga mo le amango wala nga kula i la ufianga ngo o le pe wa fia ya ngi foi mkanga dwe nga isa ngwanga yo manga kuai e foi nga ba kusinga fa pula ma se so so ngi mka abu fa mo le la ufianga ya sauno e manga kuile ko ka usufia le al se er ku foi ko le ko ka fa le nga foi ko ngol malama se ia la foi fo i fit kana malie la fionga langa e o foi la unga le vanga ria ya fa peni te im se fel te mi o fionga le minista e o foi la unga le vale o tu maloma ya ele lo loto malie la fionga su malu ele vai ko va ia le talan fore wa ku le fionga le minista a o lo ko mi ya ko sa fo ya ala o mo sa mo le fionga le minista Era la utula ya tua fa molmole. Na fai lo fatto no gala la fi. E fatto il tale minsta se o mato tu vai mai lo le tali ato mai la to mai. Ona mta upuia. E fe lava sai. E fe lava sai e mta upu tonu i. Ona fa mo mele minsta o mato malato. Ya tu lai mele la to. Ya. Eu com mari dio leu foi cala no fo ele me vem com o mundo fo ele cala leu foi atu a foi olha ala per temi ya le fa fo mai lo fiong al minska ya fa penga sicuro me lo fiong al palmi ya ina ia fa solo le tato mtaupu ta sangatu mal fa alo le tato wa nga kapeneta tato mai tawina a lo le temi tali el malo ya na tato tu lai le aman mod
ia le ko fa maui le ngofoa le sa nganga le miska le o fa ya tul tala al palmia ia la ko fa foi mai fa unga fon kalai ia ma fa fon le ko fi nga miska ko kaimi inga ia fa ngofia ka ko ngarwe la ka wa unga fi ka ko mai ngofoa ya ko afka ya busca le ya kula mai le kula mai suyo salenga no mutasi familia ku palata no mutolu tula mai suyo salenga no mutasi pa tele no yo fionga le fon trai na tu le tai au le wa longo le langi fa aftai tato fa solo fo e fa amenga venga masani le tato ma to fono e le poti ma tali le malo fi faji sao ne sunga fono ile le poti pole tali le malo nga ile university ole tulanga le fa na wa onga le fa lo ai sa tunga lunga le committee olo nga i fa fo a fa na wi e to mai manga va fa pitoa ia o te lango ina le va nga le ono le tele la fa na wi nga i mai u malo ia fa ilonga nga uta pe folinga e wale fa tino la to tiut o la to mota fa yo e fa nga ta tau le taimi le sa mai e ma tu ya o ngai ma mau al to mai ai pe wa spiliki le tu le o ma le fa vai taimi wa vave na mana o ya le taimi tia o ngai le tupe vave a wale fa nga le taimi le sa tu mai o na ma tu le tolu tau sanga ya o ngai o le tu ta wale na e tau na sila ya ta fiofi mai alo ma fa na wale tunu ini fa faingo fio na o le vai nga sa sile na o ni yo ya o nga e te mo le ma watu na e fo le ma to vai tai o ma ma fa o o le te le ma to vo sen o leo mo isi matata ai tu le mea sa o nga le tolu fa tau sanga le ngata la le lusi yo taimi o ese mai mai ia man manunga vai le taimi ona fa ya o o le tulanga le lango ia le isunga fono ia le mau le committee ia mo la to fo i fautuanga o le faluaina le finangalo tulanga le tali university i luma le kate sa ia o masal salonga me fa pia sa o masal salwa e o tele vai ia fa afta yo le wala o sa tasio sui ta wale vai nga ili vai ni o mata mai o tele tau tala fo i tulanga yo fo la fa sai na langa o tele mautino ai na o masalo salo ili mera le telo ta vale watu ia ai lo ye tawana matua fa malo sia la le pui o alom fa na wa ta tu tele lo me tupu e lo po la tu desi ia fa se me va pena fa tau wala fa sai na ia pela se me la tu vai ia se ia fo ni nei tu lo fo ni mot ne tai fa fo le fa tu na tai o leo e siaki ai tai au auri e fiaf ia pena inga luenga fa lave ina mai o soi fu alom fa na ai o te langa ina va nga le tu langa lave ina na alom fa na u tu langa wa ta tu te le oiloa po wo o ia alo ta pena ia mtanga luenga i va nga uma ia ole si tu langa ma tu fu sa vai ma sanin ti lo tu ia alom fa na ai sa me ai o tele is e mesela lo tu malo o tele yo tala va vaula ya yo watu isi to mete fa matala ma e mana e fa matala tu ia wa fa sa pasu ile so va au le nu le ne yo fa ya ai tu lo fo ile fio fo la umla inga ali telefono mo fa va nga pula tu salen o i tonu ale ile ato to anga me uma ya la nga le nu le ya me ia telefone istamet ia fa matala solo tangata la tu te o mamla el tawala dia o taw fi me nga la ma si ese fa na wi te tonu ia la nga ina fo e ne sunga fo no ia le fa ungal malo fa aftel fa to fa la inga tau ta fio fi mai ia me sina le tunu ai me se tonu ai ia o se so ne tu dia mo se sa le ne sunga fo
aua fu le poti matango fiel committee ia male tali mai le malo fa aftai mo le avanoa ua fa malo sa no elo fionga sui malu mai sa lenga numero tasi ia me se foi le sa foi mani se foi tuanga walta to i poti pe ona tanoina ni lo afono ia o te lo le o tatu tonu tatu taimi malo lo masanyo taiao ia ole a falia ni spinangalo pe tatu tadi umar tatu malo longa fatati ese ngalo ngal fono ao mol malo longa taiao